салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. бародарони ниҳоят азизу гироми қадр, имрӯз хостум як ду сухане оиди ду ҷавоне ки бо ҳамдигар даст ба гиребон шудану ки сабаби қатлия кашид сухан бигӯям. аз рӯи шабакаҳои интернетӣ маълум аст ки ин ду ҷавон, якеш писари худораҳматӣ ҷаҳонпаҳлавон акай Саймимин Раҳимов будай, як дигараш ҳамсинфи ин ҷавон будай, ҳамсинфиш будай Рафиқу Ҷурабдиан, ки бо ҳамдигар додугирифт доштиянд, ҳамдигар хати қарз медодиянд, ҳамдигар хати хай кору бору фаъолият мекарданд. рафиқию ҷурагию бародариву ҳамсинфӣ ҳамиай. не ки бародарони қандим як чизро аз хиёл набароред ки вақте ки шумо қарз медиҳед ё қарз мегиред, албатта бо шоҳид бояд бошад. аз ду тарафам шоҳид бошад, аз ин тарафам шоҳид бошад. акӯ қарзгирӣ ё чӣ хел сурат гирифтааст ман дарак надорум. ман барои оянда мегӯям ки агар ҳаминҷа шоҳидо мешиданд, мумкин шоҳидо мешиданд, ино ҳар ду кас рафтиянд, разбор кардиянд, даст ба гиребон шудиянд, ҳамдигариша мисол латукуб кардиянд, ба шаҳодат расонданд. якеша писари акай раҳмати Саймимин Раҳимов ва рафиқша ба шаҳодат расонданд. ман чӣ гуфтанӣ ҳастам? агар шоҳид мешид, ақаллан дута сета шоҳид мешид, мумкин кор ба ин дараҷа намерасид. гап дар сари масъала чӣ меравад? ду кас разбор наравед ҳеҷ вақт. ду кас ҳеҷ вақт разбор наравед ки сеюм шайтон қатъи шумо мешавад. шайтонам хеле корро мекунад. сеюм 60 касе ки як ҷо бошад, хо мард хо зан, сеюм шайтонай. шайтон душмани ошкорои ҳами одамай. охи шумо медонед, ёро ҳамаша медонед. ду кас ҳеҷ вақт разбор наред. вақте ки корҳои пулӣ мешавад, ин корҳоро ба шоҳиду ҳуҷҷату далел анҷом медиҳед. ки имрӯз мисол агар шоҳидо мешид, сета мерафтан, гап сари масъала намеравад ки бо мо барои шоҳид бояд мешидам уҷа. сета шоҳид мешид, дута шоҳид мешид, вақте ки даст бегиребоншуд ҷидошон мекард. қалам як расуми тоҷикаст ки ҷидошон мекард, намемоншуд даст бегиребоншуд. шоҳид барои ин гуфтаистам. хоб чӣ мегем? гуфтанӣ ҳастем ки худоё худовандо ин фалокати шид болои ин ҷавони ғурамарг, худоё худованд ҷоша ҷаннатулфирдавс фақат дуо мекунем ҷаннатулфирдавс шаваду ба падару модару аҳли байти ин худо хоҳони он ҳастем ки сабри ҷамилшон битиҳад. ба инам ин ҷавоне ки даст ба куштор зад, ба инам худовандо сабри ҷамил бита, ба аҳли авлодуш ин ҳатман назди қонун ҷавоб мегӯям. бародарони қандим, инҷа сари масъала дига аст ки ман қатъи раҳмати акай Саймимин Раҳимов нону намакхӯр будем. ман ӯро аз наздик медонистам, ҳамчун бародар ҳисоб мекардам. вақте ки гапҳои қабеҳ мегӯянд, фақат номи ӯ бачаро намегирам, фақат мегӯям ки бачаи Саймимин Раҳимов, бачаи Саймимин Раҳимов, бачаи Саймимин Раҳимов. дар ҳамун хонаи қабр рӯҳу авроҳи акай Саймимин Раҳимов ба фикрам ҳозир беҳад нороҳатай, аз рӯи фарзанд нороҳатай. шумо маломат накунед, раҳмати акай Саймиминро маломат накунед, ягон чи дар ҳаққи гузаштагон умуман гап назанед. гузаштагон саволу ҷавоби худро доданд. ҳарчанд писари ин ҳам бошад, шумо ба таърихи ислом назар кунед. ҳазрати нуҳ пайғамбар писараш кӣ буд? писараш гапша нагирифт ку пайғамбар буд, ки худованд чизе ки мегуфт ӯ иҷро мекард, гапша нагирифт. мо маломат ба гузаштагон намекунем, маломат ба ӯ шахсон намекунем ки писароне ки гапҳои падарро нагирифтаанд, маломат ба ӯ падарон намекунем. кадом падар мехоҳад? ҳеҷ падар намехоҳад. фарзандам рӯҳо интихоб кардааст. чикор мекунем? бародарони қандим, барои корро такрор нашаванд, бисёртар ҳисоби пуливу ҳисобе ки мегиред, асосан ҳисоби пулира бо далелу ҳуҷҷату шоҳид анҷом бидиҳед. хо дар инҷа бошед, хо дар ғарибӣ бошед, хо дар мусофират бошед, дар куҷое набошед, ҳуҷҷату далел қати шоҳид қати бигиред, ки мисол оқибаташ баъд ба ҳамин мешавад. барои пул падар аз писар рӯ мегардонад, писар аз падар рӯ мегардонад, бародар аз бародар рӯ мегардонад. пул
این یک چیزی هست که شیطان بوسه کردگی و با واسطه پول به هر یک کارو میروی، برای نفس به هر یک کارو میروی. برادران قندم، آیدی جهان پهلوان سعید مومن رحیمов وقتی که گپای هر خیل گپای بعضی قبی گفتن در کامنتاری آدمشو قبی گفتن، من این انسان رو همچین یک آدمی خاکسار، همچین یک آدمی با تمکین، همچین یک آدمی زمینی، من این رو دیدگی قطعی صحبت کردگیم در این باره چی قدر صحبت کنیم کمای. برادر من خدا رحمت و مغفرت شد جاشد بیشتر برسیش کنه، برادر سعید مومن رحیمов یکی از پرچم بردارانی پرچم تاجیکستان وقت شوروی بود، نامی تاجیکان را، نامی تاجیکستان عزیز ما را در تمام جهان معرفی کرد. جهان پهلوان میگفتن. در همون وقتی که چمپیون جهان شد در تمام تلویزیون و رادیو و گازیته ها بود، خیلی شبکه ها نبود، گازیته ها بود، فقط جهان پهلوان، فقط امیر ما فخر میکردیم، ما افتخار میکردیم. حاضر هم افتخار داریم. آیدی اوراهی فقط ما دعای نکنیم. این خاطره های بسیار با من مونده است. بسیار آدم خوب، آدمی با تمکین بود، آدمی بود که به حدید و تعریف راست نمیبیاد. اگر میشیشتی قطعید گام میزد میگفت که اکای خدمت یگام میدوای نداشت. بعد این یک کاری یک خصلتی دیگه داشت که طبیعت شکار نغز میدید. ما از روی شکارچگی و روی طبیعت، از روی کاوگو و از روی شکار ما با این علاقه جوز داشتیم. این در معرکه هایی که هواداران کاوگ اونها بازی ها میکردند، کاوگو با بازی میموندن، با گزارش میکردند، این در همونجا مثال منشست طبیعت رو نغز میدید. کاوگ رو بسیار دوست میداشت، کاوگ رو دوست میداشت. در اونجا میخندید، دوی میخندید، گپای خوب میگفت، جوانو رو نصیحت میکرد که نکنین، خیلی کار نکنین، خیلی وای نکنین، شما نکنین. یک مردی حلیم خاکسار، یک تاجیک اصیل بود که حاضر در گردی نام هیچ خیلی گپ خبرهای بای رفته استن. ما فقط دعا میکنیم برای گذشتگان ما سوال و جواب شد دادن. این طرف رفتند و رویم و باز آیند و روند. گم نکنین همدیگری تا وای نکنین، قدر و قیمتش پس نکنین، نه خود دست به کشتار بزنین. این به حد گناه نابخشودنی است. همه پای در هم میرود. باید ما یک عرف و عادت تاجیکانه را، یک عرف عادت مسلمانی را باید از یاد نبریم که وقتی که جنگ و جنجال می شود باید کلانا اونجا حاضر باشن و جنگ و جنجال رو مثلا حل کنن. همینجا اگر دو کلان میشید با فکر خیلی کارو نمیشید. حاضر میگن کلانا حاضر میدونن که مستفیدا کلان سالا را جوانو حرمت نمیکنن، گپشون نمیگیرن. اینا من میدونم نه که با خود بیان جوانا کلانا را حرمت عزت کنین که شما را هم روز میشود که اگر خدا نصیبتون کرده باشه به سین پیری میرسید با میفهمین. جوانای محترم، همه شما را نغز میبینم، همه شما را دوست میدارم. باید ما دوست باشیم، برادر باشیم، همدین باشیم، مسلمان هستیم. باید خود ما در تمام جهان معرفی بینیم که ما کی هستیم. ما تاجیکی تاجدار هستیم، تاجیکی وطندار هستیم، تاجیکی مسلمان سربلند هستیم. زنده و سربلند و آبرومند باشید برادران قندم.